Biskang Jun Talni Dok Shalmariwo TWFni Bukakti State Level Foundation Palaijaknai tei Khorok Chitham MLA Rokno Bahino Borom Rumani Bisingtike O Panda Palaijaknai Khumulungni Nuai Hall Nogo Abno Toino Tini Srangchalo Kokthum Pandani Bisingti Shakalaikia TWFni President tei MLA Borom Gwnangwi Swapna Deborma Logi Tongo Borom Gwnangwi Monihat Deborma tei TWFni Kabangma Adong tei Adongjak so Media Rokno tai joto nai tongnai lukurokno jotono no hambaya pharo tai khaka hambaya pharo jeng tini press meet khlaina hini norong maringkha press meet khlaina hini ringman hingangkai chini buskang 6 tarik June 2023 chini foundation day tam hingangkai chini TWF asaimani sal abon palainani bagai adini program rok sawino tini jeng press meet khanyan thangai tongo aro manjaka chini okrako chini advisor ni chairperson Borom Gwnangwi Pavitra Bhakti Jamatia tai aro working president Borom Gwnangwi Monihat Deborma tai tongayongo chini vice president Binamala Deborma secretary Dina Rani Deborma yango tongo chini vice chairperson chini Kajol Deborma Rupini tongo yango chini secretary Sharmila Deborma tai chini Borom Gwnangwi song jotono tongbayo chini central committee kokhayo bono chini foundation deni riksawoi jeng press meet thaimaka obo chini 44 ta block committee tongo district political district tongo chini 12 ta district tongo Borong thani kobong narugo chini TWFni thani kobong narugo chini foundation de palainani bagai jotono kobong narugo jeng omo haikhlaika central committee foundation de palainani bagai nai omo haikhlaika foundation de palainani logi jeng omo haikasa program narkha joto chini 13 jon MLA chini Bidhan Sabha o pass nai rongno borom rinani bagai borongno felicitation rinani bagai jeng adino program narkha jehetu 13 jona MLA no felicitation inani thangkani chini block ni 5 jona ke fainani bage borongno kobong nargo tai aro district ni 5 jona hangka total 10 jona khaye chini o felicitation de chini foundation de tai felicitation program orwo borongno manjangni bage kobogo chini TWF chini 12 ta district tai chini 44 ta block tongmani borongno jotono kobong narugo norok 5 jona block ni 5 jona ke faidi district ni 5 jona ke faidi hine kobong narugo tai kaisa kobong narma khai chini TWF asaimani salno norok jotono block wise palalaidi block wise norok omhai Hohom Dodom khani palalaidi chini TWF asaimani salno norok jotono block wise palalaidi block wise norok omhai Hohom Dodom khani palalaidi flag ti salaidi sekang na haino flag ti salaidi tai program rok naraglaidi tai norok hospital logo mane khani bagnani phol phokla bagna kha bagai mano sapai khaina ga khaimano sekang na haike norok program naragai norok janjani ja boma haike janjani blog ja boma haike palai nani muchung norok ama haike palai dihini nai tai kobong narugo norok jottono chini TWF asaimani salno norok palalai jadini kobong narugo tai 10 jona khai block tai district total 10 jana phadi hine abo kobong narugo hambai Sara Tripura no hinman khata central committee khainani thangi tongo nge phiaba central committee phano jehetu 13 jona total MLA no felicitation rinani thang tongambla angka aboni bagai block ni 5 jona manjak situn district ni 5 jona manjak situn omo haike jeng target na halaike omo haike borongno kobong narugo media ni bisingte tai jeng phunbai bo sahor nai block khaina hangkai janjani block o jotono baksa hangka phuner maddhome jengno sahoroi tongka bahike khainani hini singoi tongka baksa kana sahorka block wise khlailai block wise bo khlaimano or sudu 5 jona protinidhi sokoinani abusimi block ni amohni sahorlaika borok khlainai janjani block o amohaike foundation de palalainai
chini foundation de to song ya abo bubagra na song nai bubagra to tonglak bubagra tonglak chini bubagra je সময় tongnai apro chini jodi TWFni acha tamne nabo সম্মেলন মাসানাই সম্মেলন রগো সময় হাইকে খলাইজাগো abo to foundation de তাই সে ফেলিসিটেশন নারক যাক ও জায়গা কোনো কমিটি রিসাবল খলাইজাগ গিয়া কোনো কমিটি রিসাবল খলাইগলাক গাংকাই জায়গা গাংকাই চিনাবো খুমুলুঙ্গো जों नारक लाइखा खुमुलुं नय हलो जों टाइम हिंके 11টা टाइम नारक लाइखा 11টা टाइमाव जत्तो चिनी डेलिगेट चिनी ब्लक नि डिस्ट्रिक्ट नि फाइनाय रंग कबंग नारगो 11টা टाइमाव नरक जतन सकयदि ताई सेंट्रल कमिटी न कबंग नारगो जों फाइनाय 6 जुन चिनी बिसिक नयका माने TWF आसाइमानि जों संजामानि बिसिक नयका माने आबनि ओ बिसिक नय कामानि सालनो जों फाउंडेशन दे हने जों पालायलायना खांदों ओ जागाव ताय कैसा खुजा ताय गलायो चिनी TWF खाइनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि 44टा ब्लक ताय 12टा डिस्ट्रिक्ट नि जत्तो बुकुक जोंनो आं खा काहामया पाना मुसुंगो ताम हमालाय बिसिं नयसे जों बुथाय थायनि मानखा ओ बुथाय तामो ओंखाय चिनी TWF रो बेलेखिनि कपाल काहा जों बिसिं नय कामानि यागुलसे जों विधान सभाव खरंनि MLA जों रहरि मानखा आबनि बागै बेलाय खाय चिनी TWF बुकुं जोंनो आं हामबाय मारि आबनि बागै जों फाइनाय 6 तारिख जुन चिनी बिसिं नय कामानि चिनी TWF आसाइमानि सा ओ साललो जों चिनी अरक खुमुलुं नय ऑडिटोरियम हॉल नको चिनी फाउंडेशन दे सेंट्रल लिबाबे पालाइजाकनाय ओ पालाइजाकनिवो जों ब्लक निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि डिस्ट्रिक्ट निबो खरकबा खलायै प्रतिनिधि फाइनायनि बागै जों चिनी जत्तो 44टा ब्लक नि बुकुकसं ताय 12टा ब्लक डिस्ट्रिक्ट नि बुकुकसंनो जों दिनै मीडिया नि बिसिंथैखाय चिनी कयमु ओंखाय जों आरो ताय कैसा प्रोग्राम जों चिनी लेवै थांगा हायपाना जरा करिनि बागै जों चिनी 13 जना MLA बरफनो बाहायनो जों आदिनो बरम याफालायनाय ओंखाय ओ बरम याफातमानि पान्दाबाय चिनी फाउंडेशन दे पान्दा आबो एकलगे निसिनाय आबनि बागै चिनी ओ पान्दावो चिनी 13 जना MLA तो तंनाय न आबनि यागोलो जों जारा चिनी सिनियर लिडार दङ अर चिनी CM থেকে आरम्भ खाय EM MDC जत्तनो तंनाय ओ पान्दावो ताय जत्तनो न आं हायै मोजां रिनानि बागै आं कबगो चिनी पार्टीनि प्रेसिडेन्ट तो तंनाय न ओंखाय चिनी ओ पान्दा बाक्सा हिनि मानो 5 जना से फाइनाय जों रखाय बर थांनाय हिनि मानो ब्लक कमिटियाव तो गोबां मा बरफ दं डिस्ट्रिक्ट कमिटियाव गोबां चिनी बकुक जों दं बरफ अरब फाइमे हंगे बं बखाबा दं थबियाबो फियाबा जों फाउंडेशन दे जों जानजानि ब्लकबो पालाय मानो जानजानि आमजायो चिनी पार्टी अफिस दं आरो बानाति सावै जों आरो नायथकजों आरो नायथके जों प्रोग्राम खायमानो नरक न जों आबो अदारिबो नरक मान खांखाय जानजानि ब्लक कमिटियाव बखलायलायदि फाउंडेशन दे पालायलायदि फियाबा नरक सेंट्रल कमिटी रक जों नरक खरकबा रिंमानि आजगाबो नरक मा फायनाय बाद बाकी रक नरक जे जानजानि चुक्ति खायि नरक ब्लक नरक पालायलाय मानो ओंखाय आबनि बागैनो नरक बेलायखानो अजराव जों विशेष खाय चिनी TWF रक चिनी खरंनै TWF नि ताकलाय जों विधान सभाव MLA नाम रहन मा बागै जों बरकनो हामबाया फाननानै ताय जों प्रत्येक जागाव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट याखबा ब्लक कमिटी रक चिनी बरम गनां जों खरंनै MLA नब नरक जागाव तलांगै बरम रिमांखा याखबा बिनि क्वार्टर फम फायै डिस्ट्रिक्ट वाइज ब्लक वाइज बरम रिमांखाय बेलायखानो जाव आककना आं कयना मोजनो बखरक जाचिनि MLA या बखरक जाचिनि TWF निबो प्रेसिडेन्ट माने बागै ताय खरक जा बाहायना
bo ঠিক ন এমএলএ খাতাবো aboni sekang bo blok ni president chini nandita bo chini bokuk sotna bo boro khorok ni no borom yapanna ni belaikhana nango aboni bagina sung khub khatung khaja chini baka Swrangchati TWF rok bising ni yes khorok ni MLA snam mano hungai tai bisi bawo kai ching khorok busuk bo MDC khorok busuk bo MLA snam mano abo belaikhana chini bisingo khatong thukmani ko ang asa khayo chini bukup jong belaikhana samung tangkra mani bagino jong obahai buthai man kana nei aboni bagi jotto bukup jong no haina hai 6 tarik June abono moito khlai jong naithok kai chini foundation deno palai na bagi ang koyo hamba